لاوین کچک کرد ji bajarê Efrînê yê Rojavayê Kurdistanê ye û ji dayîkbûya bajarê Hewlêrê yê Başûrê Kurdistanê ye. Sê salin Lavîn li Kanada dijî û li wir wek fashion model kar dike û li ser asta Kanada gelekî binav û deng bûye. ناوی لبنان و از 7 سالیم صفیه کیم و از کردستان بیم و پاشین از هاتون کانادا از افرینم 3 سالی کانادا بیم از عربی و کردی و انگلیزی زانم. Lavîn bala kompaniyên mezin yên modelan bi alî xwe vekişand û li ser asta Kanada di gelek nemayîşên cil û bergan de beşdar bûye. Wê sê caran xelata baştirîn fashion model a zarokan li Kanada wergirt. Niha ew li gel kompaniya cil û bergan a bi navê Pat Pat kar dike. 3 سالی کاناداییم و فاشن شو چیدگم. پد پد مرادش دادشینه کنجا و از سیرت دکشینم و جامعه شهردی مثل سایه از سیرت نشر دکم و خلق سیرت حزکه لایک دکه. Dayîka Lavîn Meryem Îsa dibêje hezkirina Lavîn ji cil û bergan re û girtina wêneyan ji temenê 3 salî dest pê kir. Dema ew hîn li Hewlêrê bûn. مساكر انه مراقب السر سيرت هيا جارك ددس مساكر مراقب هيا بخش دبجيجي ما دايا ورس قازم انه سيرت بكشيدم بشتي كان مصور فير له ليري هابن جوير رسم كشاندن سيرتي ومزنكر للجامعة خستن لفدار الأربيلة يعني جمع الشجاعات شيبي أو شيبي الناس في مجال تمام بكم بشتي أم شون كندا بيساسا الأملك كندانا من شركة أي عرض زياء سجلان بشتوي أو شركات يعني تمشاكر إنه وقتی عرض زیاد شرکت جریء غلطناکه. Niha bêhtir ji 318,000 kes li ser Instagramê Lavîn dişopînin û hêvî dike di paşerojê de wek keçeke Kurd ne tenê li ser asta Kanada her wiha li ser asta cîhanê wek fashion model bi nav û deng bibe. Mihemed Ibrahîm, Rûdaw.